Kardom don malitum. Nili channel nak kiumri pachoro parpik lo kado kawi pan sitame. Ilitum kacitong teta me arni dim kluilo. Sitame pini anbang ke ilitum citong long lo lasi. Ningarong lo nilitame pini a vlogs bangke. Ajur putum pen nane an ke pali dunjipo. Adim bang putek celang nilitame non si hempen ke barik lang pujo. Dadim long lerok an si chini po don malitum. Don malitum non bang elapu ajur po bang nang tu melojo. Don mai halai nuda ajur po pan bang kang hong lang dak. Gariar lo si dulu nilipa. Don malitum non pale pona antong lejine. Putek celang adim long lerok an si chini po don malitum. Don malitum non mai nilidak KSA lambing road KSA office tong sudah ya non malam sop silo de dak kan ke barik ko don malitum kopia meeting tong dojen ya dak adim long le rogan si aja same chini ko don malitum malitum non mai nilitum dak KSA office long pen bang nilitum ki barik ko blojok asli non arleng cinghong bom lom pen ke sita non bang ke bang tang si ong lo bon non bang gari arlo cetapik bom don malitum non dak KSA office pon bang nilitum ki barik ko don malitum non mai nilitum dak KSA office pen bang ke barlojo dak dim long le rok an le litum cetong pin 9 don malitum jor putum pen non mai dami bom jo kalau adim long le rok an le litum cetong pin 9 don malitum don malitum non si nilitum tak ini meeting pada jadi mana gele lang dak adim bang kedak manja yo don malitum manja long si ini bang meeting pada jadi meeting ne nilitame sini ke lang lasi ka sini pan le litum chongho iging na don malitum non lapu yo ajur ko penadak cetong ini kopia meeting lo ke doji pe tonghian pe sini kote pachini harap ini daga KSA Diphu district committee join extended meetings in part itu loh nasional meeting da pancing kono kono presiden sa teman teman nane rapujo nane do meeting ko don malitum non malam sok kilo kulote meeting bang pancing ko don malitum Cerah masih turun fokusi nili bangso extended amai mai tu angka kecil ada. Object of the meeting and introduction of guests. Pada bangso amai long dia fiksi ke mana itu orang. Tapi abdi tu bahini itu kerjaan baru. Lalu itu pasti ada di kemo cepat ini anak pol terkait. Yang bisa kami pasik, makin lama dia bisa kini kami pasik. Manja, cikgu Anglong, Jepang. Betul tu dia member dari France, District Level Central Committee. Jepang itu, Fransi, object of the meeting, kan Jepang, introduction to guest. Lah, nili Central Committee kan dah naik cetong tentang Fransi nili. Fransi macam ni pun kok. Jadi Fransi, macam ni pun kok. My group, Central Committee, Sir Thompson Rongpi, macam ni Fransi, ini juga. Dan Tumbang Tuko, Tumbang, General Secretary, macam hai Sumit Timo. Bang Diphu, KSA Central Committee Finance Secretary, Sir Longkiling T. Damit Malam dah. Ben Tulung Donang, VP Vice President Central Committee, Sir Atur Terong akan ini rapi macam ini kan. Halo. Tapi General Secretary, Sir Jersong Terong, kami rat ni no, bang dan macam ni kan. Tola, lu kau bang, lama. Deh, karung deh.
Sir, Dr. Fakyo, Pagkakas Ketri, dan Central Committee Sir, Rangwan Ben, atau lo itu yang kita akan sendiri lo. Pardon. Dan akhirnya Sir Purun B, Central Committee, dalam kantornya, maaf Seven, Social Service Secretary, kami itu lain penting juga. Card on there. Nampaknya doang, Sagar Tisau, Central Committee, alang itu me perang mai penting juga. Madam. Manja branch law president was coming later. The branch law is something to be done. Branch in the machine is one. Central Committee members of us, di dalam so extended kini, di posisi panangkok mas, kan siapa? Kaya sesong kado di party lo kado. Ini lihat labang so, my extended meeting, my kita panangkok deh. Song hello, penangan social media platform lo, ketek long dong tato lo. Kerak meme elam silang dalam program deh, sambil itu kerak menge elam abe, komande lo son. Bisbee da join si KSA benangan nang situation before the problem sampai 1959 pen ang tunwang year kumani itu non claim rap reporting year to kumani ke claim on ede kisangkok jelong litum buthot kiwan tu pen kai teng kai mang itu kai kisung ang kisung tu rapi je pan itu abang so KSA buthot ke pang tang tu je pan hala itu kita ada tumlong adim kita playing ponji fancy non itu Diphu district ardo ko anma itu branch unit itu cetong prinsip ini hala so ardu deng rapiat pen claim rapiat na pen aprang pon na pu ATP yan to so pini amai bangket thanang ko lo nibilaan pading jalo mo prang ako sithani pun peking ko beklar to ko silaan than pen sinilang sing ton ko ardo